yitwa Niyomugabo Claude. Uyu nguyu akaba ari kapiteni w'ikipe ya APR Football Club. Bidasubirwaho Niyomugabo Claude yamaze gusezera ku bafana ba ekipe ya APR Football Club ndetse asezera no ku bakinyi bagenzi be. N'amajwi yacishije mu rubuga rwa WhatsApp. Iyi ngiyi ni groupe ihuriramo abakinyi ba ekipe ya APR Football Club ndetse n'abayobozi b'ikipe ya APR Football Club. Bidasubirwaho rero Niyomugabo Claude abicishije ku rukuta rwa WhatsApp muri groupe ya APR Football Club yamaze gusezera abakunzi ba APR, yamaze gusezera abakinyi bagenzi be, yamaze gusezera ubuyobozi bwa APR Football Club. Muri video mbazaniye ayo majwi rwose, ayo majwi nayakuye mu butasi bukomeye. Muri video rwose ndaza kubumvisha aya majwi ya Niyomugabo Claude ubwe asezera ku bakunzi ba APR ndetse n'ikipe yerekejemo. Icyo ngusaba ni kimwe, gumana natwe ukore subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Bidasubirwaho ntago bikire amagambo, ahubwo byamaze kuba impamo. Uyu Niyomugabo Claude kapiteni w'ikipe ya APR Football Club bidasubirwaho rwose agomba gusohoka muri ikipe ya APR akerekeza muri ekipe ya Simba Sport Club yanga muri Tanzania. Uyu nguyu Niyomugabo Claude rero ibiganiro bimaze nk'ibyamaze kurangira rwose, bigeze nko kuri 95%. Niyomugabo Claude agomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Niyomugabo Claude byagiye bivugwa kenshi ko agomba gusohoka muri ikipe hanyuma yuko asigaje umwaka umwe, asigaje amasezerano y'umwaka umwe muri ekipe ya APR Football Club. Niyomugabo Claude rero byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga kagomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club, ariko abantu bamwe na bamwe bakabihakana, abandi bakabyirengagiza. Ariko ubwo APR yajyaga gukina na Simba Sport Club muri Simba Day muri Tanzania, icyo gihe Simba yatsinze APR ibitego 2. Icyo gihe nibwo ubuyobozi bwa Simba ndetse n'abatoza ba Simba ndetse na staff technique yose yabonye uyu nguyu kapiteni Niyomugabo Claude wacaga ku ruhande rw'ibumoso inyuma muri ekipe ya APR Football Club. Abayobozi baramwifuza ndetse bifuza kujya bamuganiriza. Guhera icyo gihe gake bagiye baganiriza Niyomugabo Claude bakamubwira ibyo kuba yasohoka muri ekipe ya APR akerekeza muri Simba Sport Club. Niyomugabo Claude abasaba ko baganira n'ubuyobozi bwa APR Football Club, kandi ndagira mbabwire ko hari umubano udasanzwe, hari umubano ukomeye cyane ukomeje guhuza ekipe ya APR ndetse n'ubuyobozi bwa Simba, dore ko mu bidahinduka hatagize igihinduka iyi Simba igomba kubiri no mu Rwanda iri gukina umukino wa gishuti n'ikipe ya APR Football Club. Rero ikindi kintu nakubwira nuko ekipe ya APR nta gitangira umukinyi ushaka gusohoka by'umwihariko ajya hanze y'u Rwanda. Iyi kipe rwose ntago ijya itangira abakinyi. Amakuru dukura mu butasi rero nuko Niyomugabo Claude uyu nguyu kapiteni w'ikipe ya APR Football Club bidasubirwaho rwose yamaze kumvikana n'ikipe ya Simba yanga muri Tanzania hatagize igihinduka mu mpeshyi cyangwa se mu mpera z'uku kwezi cyangwa se mu ntangiro z'uku kwezi kwa 8. Mugomba kubona Niyomugabo Claude yambaye jezi y'umweru n'umutuku, nta yindi ni Simba yanga muri championnat ya Tanzania. Amakuru ahari rero biravugwa ko Simba igomba kuza gukina umukino wa gishuti na APR anga muri stade Amahoro. Hatagize igihinduka bazarangiza umukino wa gishuti bahita basinyisha Niyomugabo Claude, azasinyira ku butaka bw'u Rwanda, ahite yurirana indege na Simba bahite berekeza muri pre-season. Rero amakuru dukura mu butasi nuko Niyomugabo Claude ku kigero cya 95% yamaze kumvikana na Simba Sport Club yahanga muri Tanzania hatagize igihinduka. Rero Niyomugabo Claude bakunzi ba APR ndagira mbabwire ko umwaka utawe imikino amahirwe menshi nuko Niyomugabo Claude atazabakinira iriya sezo, ahubwo agomba kwerekeza muri ekipe ya Simba Sport Club yahanga muri Tanzania. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.